Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bihawon. Yari na isabtuan hiyapan yung butong dimihil kanyo tarasuliwan daman. In tarasulini kaya mauduan. Kakuyakan iwan kasusahan. Bang paratungon way kita mahinang. Okay, sarta in tarasulini hipasampay kanyo katan. Katingog manok-manok sinwag tusubo. Bati ko pamukat-mukat ando kailo. Ahat-ahat ako nagmangon daghal siya po. Pasarsing kasusahan way natakainok ko. Kasusahan di magpaksalta di matung. Ang kasasaat sadya nagsaroon doon. Bisan mumukon kabayaan sa tatay maon. Waitud kita mahinang bang paratungon. Waitud kita mahinang sa musabalan. Bangsin Allah paratungon ing kasusahan. Karnain mga ini lamuda program. Di kita lang niya mapatay bang di kalabayan. Bunal inununukatan. Di kau mapatay mangmurik kalabayan. In panandas ni Allah Ta'ala. Hangkanda bunalda inagi nila. Ingkatan uno-uno dua inawa. Sambat dasing magpamong iban bisara. Ubus kaulong niya pakuyagon ubus masusa. Ingkatan uno-uno dua nag-aagad. Kasusahan iban kakuyakan di yan mabutas. Tuhanin nagpaon iban nagkumpas. Bilang pamanga ipon niya hambuk panandas. Kakuyakan iban kasusahan daran magjato. Di mutod katangkisan sin ikaw ako. Biada siya sing kamatay tanto panipo. Di mo kaarawahan, di kau makatanggo. Di kau makadaawa, makaligkawat. Bang rumatong in waktu hang kasasaad. Bisan pa kau makuno, waitud dapat. Kamatay iwan kabuhi tanto makutas. Ingkatan magjato sarta sa sabalan. Karnaing kita ini ipon sintuhan. Bunal bang kita aun pagbaya ampun dakuman. Wayroon sadya mawaya manusya alawm kasigpitan. Salta dito na dyan biya mga tarasulyapan yung butong na mga tarasulya to biya mga kulang din kaingatan ko salta muna biya mga ginawawaran bunal tud bang kita paratungan sin Allah Ta'ala kasusahan sa mutay maon damik yan labi na isabang kakuyakan damik yan ing kamatay iban sing kabuhi bang dumatong ing kadar tanto tud bisan pa kita makuno di kita makatangkis di kita makarawa sumagawa inhinangun taway na adjaro kayo na si mangindo apaw Allah Ta'ala. Bangin uno-uno katan sibu dawi mga kakuyakan labi wala bang kasusahan mangindua kita paulaw tala mangman mura-murahan ing kita malapas dengan mga panandas niya damikyan mangindua kita bisan law nga ing kamatay di ta katangguhan ing kita magpangindua amang dihilan niya kita kusugiwan kaya umul mahawa jari niya rito na dyan tarasulyapan yung butong mawaya ko shout out yung mga solid followers ko magsukol kanyo pag-support nyo damikyan mga kataw tayo manguran ko kiar kyan long live kanyo si Simrad sukol